Элгейтәгы оғы искусствотын осколта үлгердәк әлбәк оғыну итен, үйретен, ыры, үнкі, урухуй, уран ус идетигер угуяр, онна угуяр. Быйыл осколабыт бионсылын белетир. Оға аймақ сүйре сырсар, каруселга эрге күлер. Улахан хынаға мүнүйтаға ағы, хорок қачылға оннюр, миннигеhi ансаяр. Анята, вот. Мен берихим хакалат етіп. Мен ыныры күчуэдік аняту мегейін хачалатым. Батукка станым, карусельга хачалавытым. Онна детсаттар ханныгар анюну анняппуттары, онна икки такиллер битим. Ставка болары турар. Онна концерт клуб егер онна концерт болары турарын көйдебин. Үйсі битер битим? Аха, үнкілер. Үйсілер. Мен 6 класспым. Харглана Вясина Ирина Ремеевна. Классика, полика, сайылык, тарантелла, гимнастика. Комус бар хэв. Үс класска дулуернен мана сертификат албытым халлан ки хонна хот. Мен болла тоқ қажудым ете. Художественныйга жутым музыкальныйга, онна художественныйга чөй байта. Үчөйде күрүдүретим. Элгейге бөлі өріспетірдігер сибереп кытта ыллан тоян аспыт культуратын түргеті бар. Манна ағор культура киіне, хебереп түмеле, хақа балағана, онна искусство сколата кеккеле тураллар. Быйыл урамне осколата бионсылын белетир. Быйыл гылывата явление мероприятияларын болдулар. Оны былырын тоқпытын оскола тас кәштейтін ремонтын омар бұп. Отан быйыл гылга тоқ благоустройство келдеректі. Қас класс бари, қас оғы бари? Бияқа үз бейхін чоға веренер, осая. Онна тоқ алт отделение бар. Фольклор отделение бар, урухи отделение, хореография, фортепиано, дизайн, вокально-хоровой. Это был хитилер битн та элбаккараланы бахитилер. Республика архитектурной выставкага теме урухи бит клаханоголары кыттаннар ден гран-при тугун ланкел биттер кубагын онна ти бесогот би командага бесогот кирен онна кыттыгыт. Элгей музыкальный скотыгар өреммит олу селбак. Оскола кирети кытта быйыл осколны битеретчилер үнкүлүү сылжалларын көрүстү. Мен 11 класспын битердим. Бу кенневер бар оголор эме. Онда биге билге боламыт үнкү терийди бит. Иде выпускниктарга. Художественный тоқ кырттым кружокка. Оны мен 2 хылыннара бүтер битим. Онтон болус кередик нағыллык үнкүлүү хыджар кыргыттар алгыстар. Кенелер арасылларга Августина Клакиновага, Ирина Бакумовага, Саркалана Григорьевага өреммиттере. Бу биги бары алгыс ансамбл бастык выпустары турабыт. Тыгынча 912 хыллактан уже терилен амбастык биги келеммит үнкүлен тагалабыт. Биги буко бары билигинден үнкүлүү хыджабыт. Онна бу түгенен туганан Элгей музыкальный школатын бияnsыллах юбилейне гадделибит. Урамни кадыгар үнкүүге, ырыага, фортепианоға, оны кытта академическая ургуйга, живописска, скульптурага, дизайнга үйретеллер. Олар ортук ургуйдулларын хәвлилер үксін тоғандан үлеліпті. Академическая рисунакка, живописска, оны композиция. Оны скульптуранан ордук жарыгараларын хәвлилер. Ол курдук эти улустағы олимпийка конкурсугар мелдикыттабыт. Бу белие керек үңге айыр эйгени көрдөрөр кенсертерилине. Уяатчылыын оголордун бертәхай түген тоскойду. Мен бу школага үйрәкпен битере 1999 жылдагы келбитим. Концертка. Ондан да келем мен. Үлели хиджабын күмбүгүнүгөр дылы отуттан такса хыл болла. Келлик типетине так түмсүләхти үлели хиджабыт. Конкурстарга, арас фестивальларга кыттабыт. Биосколовтыгар Августина Федоровна Клакинова, Мария Сергеевна Семенова, курдук жаннар үлеләптіреттен бейі олус кен туттабыт, кенелерінен. Онна қаннадағаны ғырыттар бұт.
Keniler attарын attata hıccabıt. Жабы курдук элгейте ого искусство осколатын бионцыл өргөйдө юбилейн белетен оголун угуячылын үңкүлен өргөдөгөллен белететлер. Сан күнганан Тускуана Горохова, Кабельянова. Сигиттен сигиде чукчалкан чукчалган давай элистин.